در اینستاگرام نویسند چی با برای چهارشنبه ویدیو نمیکنین همه تخپین تودا سودا در کامنتاری یوتیوبم خطا 4 تا 8 میگیری در برای چهارشنبه ویدیو که خطی ما رقم نیستم با فکر مودممون که ما 4 تا 8 گفتم میشنی понятно но мархамат ویدیو хостен ویدیو رو بگیرین. همه سلام علیکم خوش اومدین با کانال اسم شریپов با شما هستم من محمد شریپов. و دوستو پیش از ویدیو رو تماشا کردن با مخلصای جنگاور بوزینگ رو گفتیم که شما میتونید در شغل دوست داشتهتون پول کار کنین. اگر کرده بتونین کدام جنگاور در بوی در پیش سوداش غالب میشه شما در توانایی خودتون میتونید سوم کار کنین. بس که در کامنتاری بوده بگذارین در سایت رجیستراسیون کنین و در وقت پول رجیستراسیون کردن فراموش نکنین استفاده بردن پرومو که با یاردن پرومو شما میتونین تا 6000 روبل و зависимости از موندگیتون در دپوزیت اولتون بونوس به دست بیارین. ссылка پرومو در کامنتاری закрепить دیگه. چهارشنبه چهارشنبه رنگی یک دو دیگه بود هم خیلی یعنی که کانفلیکت شدگی بود با محمود مرادوف بود که بود درباره او هم ویدیو است در کانال ما که دلوار سفاروف گفت که تمامی ملت تاجیک پایمال کردگی او را گفته و ما در این باره ویدیو کردگی با زبان روسیه کسی اگر بفهمه ССЫЛКА بدرونی بعد پادکست بدرونی تماشا کنین کسی ندیده باشه راهی بو هسته چهارشنبه چهارشنبه که این هوزی این کانفلیکت هوزی شدگی یکم نیست پیشه یا بار دیگه هم کردگی بود چهارشنبه ممکن با یادش ما باشه که در اونجا گفتگی بود که ما توجیک نیستم ما پامیریتسم. نو همه گپ سری نمیره. گپ سری چی میره که یک چیز برادرو پرووکاسیا میگن. پرووکاسیا خودش چیه؟ من شما را با زبان عادی ادبی نه با زبان عادی کوچگی که всем понятно نشوه که смысле همین معنی همین گپ چیه؟ پرووکاسیا شخص پرووکاتور عملی را انجام میده که در نتیجهش کاری که با ضرر تای و با فایده خودی پرووکاتور تو باید انجام بدی. فهمیدین معنیشو؟ یعنی که اگر ما پرووکاتور باشم ما در یگان رفتاری که با فایده ما و با ضرر شما از طرف شما باید اجرا شوه ما شما در یک پیشپایی میمونم که شما مجبور میشین همو کاری را میکنین که یا که همو گپی را میزنین که ما در کاره. یعنی که اگر که شما با موزیکای پرووکاتور رقص کردین الکی شما بوی دادگی حساب میشین و پرووکاتور در نتیجه غالب میشه و همین خیلی پریمیر عادیش برای حاضرم فهموتر بشه و اگر تماشا کردگی باشین در ویدیوهای پیشینه ما که صدای امید مادری مرا داشنم کرده همین قدری که ما کردیم با کلا نگرفت حتی ما گل شد سوز کردم اوز غوز کردگی بود بوری کردم نشون دادم تمام آدما باور کردن نکی با کلا نگرفت گفت که من نیستم و حتی با الله قسم خورد که من نیستم نکی ما باید یه خیلی میکردم که او قایل میشید هسته یا بازوری یا بازوری یا بازار میگن. البته ما او را زورا کردن نمیتونم البته که زوری هم کردن نمیتونم برای که زوری مقصدش چیه او را ما رفته زده میتونستم نو برای زدن تو باید جواب بگویی در یک قانون هسته میمونه وریانتی بازار یعنی که ما همین گپی قایل شدنی همو را با عوض زر گرفتم یعنی که برای او زر چیه برای او زر نامشه یعنی که نامش شان شرفش پراف بدنیو برای پراف بدنش برای او زرای چه خیل نام و شان و شرفش برای پول میسته نام و شان و شرفش که باشه یوتیوبش دو آدمو تماشاش میکنن و در نتیجه پول کار میکنن естественно وریانتی زرش ما انتخاب کردم چه خیل کردم که صدای امید قائل شد که действительно ما کردگیم همین کارا و ما действительно داشنم کردگیم درو نگاه نکرده که در چندین ویدیوش قسم خوردگی بود که کارا کردگی نیستم ما در ویدیو گفتم که اگر که قائل شای که من داشنم کردگیم همه ویدیویی که ترا شان و شرف تا پاس میکنه یعنی که ترا نشون میده که داشنم کردگی مرا همین دکازات حسابی که ما کردگی ما او دلیل میکنم اگر که با زبان خودت بگویی که ما خواهش دگی ما کردگی ما میقراته تماشا کنین شما برادرو که چه خیل دوستور عشق زر درفتگی که با هم قسمش نگاه نکرده که حتی در ماه شریف رمضان با الله قسم خورد که ما داشنم کردگی نیستم با خاطری که ما او دلیل کنم رولیکا خیس گفت که بله هم داشنم کردگی ما بودم. یعنی که کاری ما را پاسوتی میشوه بگیم که یکی از گروه های پرووکاسیا داخل میشوه نو بزیبی پرووکاسیا در چیه که پرووکاسیا مقصدش هدفش کاری بده ای کاری ما کردگی نسبت صدای امید یک پریوم بود که در اصل دمانه و در دیگه چیزا استفاده میبرن این پسیکولوژیست پریوم برای معلوماتی در کوریته گرفتن یعنی گفتنیم که سم پسی به همین راههایی که معلوماتی در کوریته گرفتن یا که کاری در کوریته آدمی که تو نسبتی او پریوم استفاده میبره بکنه خوبی و بدی داره بدیش همین پرووکاسیایی هستی که حاضر آدم میکنن یعنی که بسیار در کامنتاری ما دامن نویسن که چی با چهارشنبه چهارشنبه تمام مردم تاجیک
дашном карду, ту дашном накарди. И по сути провокация мешава аз тарафи ҳамон одаме ки маро гуфтест, яъне ки ӯ чӣ мехоҳад? Ӯ мехоҳад ки ма бихезм вес халқи помира, вес мардуме ки дар Бадахшон зиндагӣ мекунад дашном кунам. аз пушти ки аз пушти як одам. ира меган провокация. ӯ шахс изначално ҳамин кора мехоҳад ва мада ҳамин хел визов метавад. агар ки ман фирифтаи ҳамин гап шидам, значит ӯ бурд карда, ма бой додам. чӣ хел шумо метавонед ки вес мардуми помира, вес мардуми дар Бадахшон зиндагӣ мекардагира дар рӯи як чоршанбе бинед? оё ба фикр ақидаи чоршанбе вес мардуми Бадахшон розиай? это ишо не факт. мо наметавонем ки ба гапи як одам як минтақара покзагнагор кунем. И хатоа. чӣ хеле ки як одам Аллоҳ акбар мега, одама калаша мегира, мо наметавонем ки аз пушти ӯ, чӣ хеле ки бисёр ҷода ҳаме хел фикр мекунанд ки значит ӯ Аллоҳ акбар гуфт, калаи одама гирифт ёки ҳар ҷора тар кун, значит ӯ мусулмонай ва ӯ бояд ҳамаи мусулмонора и хел одам фикр накунад. Правильно. Ва бо провокатор бордора и хел худ мекунад. агар ки шумо якум приём шуда фирифта нашиден, якам приёмша гузаронда натонист ки чӣ баъд ту нахести халқи ӯро дашном накарди, дигим приём намегзара. дигим приёмаш ия ки чӣ баъд ту худша, яъне ки худи шахсията дашном накарди. дар ин савол ман ҷавоб дорам. оё мешава ки оташа ба оташ хомӯш кунӣ? агар оташа ба оташ хомӯш карда шава, хорошо, ҳар як одаме ки дашном мекунад дашномаш кунем. ҳар як одаме ки шуморо як шаплоқ мезана, бо ҳам як шаплоқи дига бизанеша. ҳар як одаме ки тарафи шумо як санг мепартояд, шумо як санг дига партоед. садои умед модари маро дашном кард, дар бораи ози гап задем. гаштам ман модариро дашном накардам. но ки ғолиб баромад? ман ғолиб баромадам. бале, ман ғолиб баромадам, модарша дашном накарда. дариш чӣ мегӯен? як чиро бародаро фаромӯш накунед ки гаптон аҳамият бидиҳед. ҳеҷ вақт сухани нагӯед, гапе назанед ки гапи шумо, сухани шумо сабаби конфликти байналхалқӣ ё байналмилалӣ шавад. сухантон аҳамият бидиҳед ва бисёри одамо провокатор шудагианд. дар провокатсия гирифтор нашед. шумо дар як гап мезан, ба мисол ӯ дар як гап дар корае ки ту бояд бугӯй ва дар асоси ӯ гапи ту кор кунад. ва ту чӣ хел ӯ гапа бояд бугӯй? ӯ дар корае ки ту ҳам гапа бугӯй, не ки ту ӯ гапа намегӯй. ва барое ки ту гапа бояд бугӯй, ӯ тура лаушка мемонад. ман шуморо чӣ гуфтаем ки шумо ҳамин хел нашен, яъне ки шумо фреб нахӯред дар провокатсия. ҳар як сухане ки мо шумо мегем и ба худаш як последствия дорад, як натиҷа дорад ва оқибати як кори ҳаст. ягон сухане хе просто так ҳавоӣ наметавона бигзара барава ва бе ягон натиҷа монад. аҳамият бидиҳед гапотона чиётона. ва шахсое мехоҳанд ки мара дар приёми провокатсиони худшон истифода баранд ба ягон кору бори худшон, бародаро шумо суроғара хато гирифтен. нанависен дар инстаграма дар хе гапое ки ту хапӣ метарсӣ ёки дига кор. ягона мо аз Аллоҳ метарсем. тамом, аз ягон кас дига наметарсем. ва хаб будани ма маънои ӯро дорад ки канали ма махсус контенти худша дорад. ман развлекат мекунам, маълумоти полезна, информатсияи полезна аз ҳар гӯшаи канори ҷаҳон ба тамошобинон мерасонам. канали ма дар бораи конфликт, дар бораи ягон чизи дигар нест. якум дуюм моментш и ки ма кала дорам, ма провокатсияро аз ягон кори дига фарқ мекунам. допустим мегирем на як саволи охирон шумодаметам, ба ҳамин ҷамъбаст мекунем. хай навози ту хести чоршанбе дашном кард, турам ӯро дашном карди. баъд далши ва як чиз дигаш ки мисол як одам мехеза мега ки ма тоҷик нестам. баъд хай тоҷик нестам мега, майли охи намефораш тоҷик будан, майли. шарт нест ки пушти як одам бо ҳазор одамои дигара пайравӣ кунӣ дар ҳамо. шарт нест, намехоҳӣ, майли. тасаввур кунед шумо бародартон ё ин ки шумо агар падар модар бошед, фарзандтон бихеза бага ки фарзандере ки чандин сол шумо нигоҳбин кардаин, тарбият додаген, дар як вақт бихеза бага ки ман намехоҳам ки писари шумо бошам ва дар оилаи шумо зиндагӣ кунам, ман шуморо тарк мекунам. шумо чӣ мегӯед? чӣ мекунед шумо дар ин ҳолат? хай намехоҳӣ брат. барои чӣ хотире ки иҷа бесмислена уже ягон хел гап задан ё ки ягон кор кардан. тура чандин сол тарбият додӣ, дар оила калон шидаги, фарзанди ту буд, охирон да хеста мега ман намехоҳам. майли хай бро охи. як кас намехоҳад тоҷик будан, и право ай намехоҳӣ, пожалуйста, ягон ҷо дига гражданство биги бра, всё. а барои оне ки дальнейший конфликт рух натаву ва ӯ одаме ки мебароя миллати тира, халқи тира дашном накуна, паст назана, ту бояд ӯро вспоминат накунид. яъне ки бо даҷа савол ба миён меяд ки ӯ всё равно дашном мекуна. барое ки дашноми ӯ шунавида нашава,
дашноми популяр нашавад, ту бояд уро обсуждат накунӣ, дар бораш гап назанӣ умуман. И хеле не ки бинависем ки бихезен шумо блогерҳо видео кунед, чӣ ба хапен. Не, мақсади провокатора мия.